Ассаламу алейкум, урматтуу Нурстан Мамытұлы YouTube каналын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге моундай азыр складка келдим. Ушул жерде чисто американо Black Lama аябай качествосы чындыгында жакшы, действительно хорошее качество. Black Lama только одна штука. Сейчас именно этот модель Black Lama. Сейчас длинную покажу. Так. Тугандар. Длина 80, объем 100. Чисто Black Lama, качество хорошее. Заказ кылсаңыздар болот, тугандар. $780 отдадим. $780 бирүштүк калган үчүн, тугандар. Рубашка воротник $780. Заказ кылсаңыздар салып жиберем. Чисто Black Lama качествосын көрсөңүздөр, аябай высший качество. Жана ушундай эле кичинекей размерлерде моолордон бар. Буларды да ушундай $780 салып жиберебиз. Анан да бир коричневый бар, бир аз узунураак, тоже американо. Бул болсо баасы $950. Бир үчтүк калгандар үчүн, ошон үчүн бирден эксклюзив качествосы жакшы шуба алам дегендер үчүн заказ кылсаңыздар болот, тугандар. Мынакей вязаныйлар бар. Еще мынакей мехтер, анан норковый, цветной норковыйлар бар. $750 тоже. Мынакей качествосы жакшы. Это бул болсо норковый шарфик. Тугандар, заказ кылыңыздар. Жана бул жерден да бир көрсөтүп коючу нерсе, писец сумкалар. Писец сумка натуральный полностью $150 болот, $150. Норков писец натуральный сумки. Писец натуральный мех, качество хорошее. Вот разные расцветки. Есть еще норка. Норка чуть дороже. Это $200. Норковая сумка. Заказ кылсаңыздар, доставка бесплатная сделаем, доставка акысыз жеткирүү. Анан мондай детский курткалар. Булар 500 сомдон. Заказ кылыңыздар, тугандар. Дагы суроолор болсо комментарий калтырып койсоңуздар болот. Көрүшкөнчө чоң рахмат.